Kile ambacho kile ambacho unakusudia kukifanya siku zote katika maisha ni kwamba unakuwa tayari unatangaza vita na shetani. Na kwa nini unatangaza vita na shetani? Kwa sababu wewe umeamua kuachana na mambo ya kidunia, basi umeamua kumfuata Yesu. Na kama umeamua kumfuata basi Mwokozi, ni lazima shetani atakushambulia. Na kwa nini anakushambulia? Na ni kwa nini watu wengi sana kwenye hii dunia, watu walioko katika ufalme wa shetani wanaonekana wanafanikiwa, na ambao wako katika ufalme wa Mungu wanaonekana sana wanadelay? Ni kwa sababu wale ambao wako upande wa Mungu ni kwamba walitangaza vita, kwamba sisi tuko vitani, na kwamba walimtangazia shetani vita, na ndiyo maana sasa mashambulizi kwao yanakuwa ni mengi. Wale ambao wako upande wa shetani, katika falme za shetani, hawana vita yoyote, na ndiyo maana tunasoma katika vitabu vyetu vya dini vinatuambia kwamba Mungu wetu ni mwenye huruma, mwenye upendo, mvua yake inawanyeshea waovu na wema. Maana yake ni nini? Kwamba unapoamua kumchagua Mungu wa mbinguni, unakuwa wewe sasa tayari unakuwa umetangaza vita ambayo haitokaa iishi hata siku na moja. Lakini unapokuwa upande wa shetani, unakuwa wewe hauna vita. Kwa hiyo unaweza ukafanya kitu fulani kikaenda. Kwa nini kinaenda? Kwa sababu unakuwa hauna vita yoyote ambayo inayokushambulia, kwa sababu anayetuletea vita, anayetuletea magonjwa, anayetuletea mambo ya ajabu ni shetani. Sasa unapoamua kukaa upande wa shetani, basi wewe unakuwa mtu ambaye haupatwi na hii misukosuko sana ya kiuchumi, na ndio maana unakuta unaendelea tu unaendelea. Kwa nini unaendelea? Kwa sababu anayeleta chokochoko katika uchumi wetu ni shetani, anayeleta magonjwa katika familia yetu ni shetani. Sasa wewe umesha kuwa miliki ya shetani. Kwa kama umesha kuwa chini ya shetani, na maana shetani hakusumbui wala hakuangaishi kwa chochote. Lakini wale ambao wako upande wa Mungu, shetani anawasumbua. Kwa nini anawasumbua? Ili watoke kwa Mungu.